Mấy cái quay na tao gửi khăn liu mà linh máy YouTube channel bị tuần rây này làm mấy tuần riu đấy. Asai September tarik chuyện na pungu kum sing nay na chuyện na pungu. The gun fuel meal to Manglong local newspaper king in Sam the call. Fall September tarik chuyện na padai. Assam Rifle personnel ta Sabul Laikai Nambol Bisnupur district kau ambush ukan make kau tai prime accused Kwangi tuna Lumsi My People's Liberation Army cadres ta September tarik chuyện na padai nung Manipur Police Street nim kan he. Imphal West le Bisnupur District Police Territory Assam Rifle kani Security Forces by Minun Regariu Mai Joint Team Operation Kamang Area Imphal East kau tat kai kan make kau nim kan jongi. Mi tai intelligence inputs nai kan me tang operation tat kai na nim kan jongi. Operation tat kai kan me kau tai Joint Team Rui Khudongbam Ojit Singh Elias Kailal Kating Kumrik Dai Nachnai son of late KH Mani Singh Awang Laikin Thabi Awang Laikai Imphal West kau Lungbam Metat Nim Kani Kata Kum Singnai na Chanai Khotai Nim Kan Chongi Kum na Intaw Kamai Bel kau Bambam Chongi to na Police Tong Cham de Riti Thai Kani Police Tong report helai na Khudongbam Ojit Singh Kamai Kahagri September tarik route na Chakiu nung Assam Rifle personnel ta ambush kan me khautai Kazawi to na Kahuai Kalao Pat Kanthi to na Sakani Kamai khani kapam mai nun rui ambush mai tang loktak piak paktat na ri bansin nun ri lau kan chongi tu na sakani security forces ri bansin khani tamai thu pang kasau mai nim kani mi lung khautai E4 rifle HK rifle AK rifle kanai insas rifle magazines pang Lathot cells khani tamai thu kai si kazau kani kumna mobile phone wallet le Aadhaar card ni nim tau kani police ton cham thelai na lathan inbu na ambush khau kazau mai kapam mai nun tani nim khang karam bam thi tu na sakani Kohima September tarik na padai Professor Rosemary ta silwai ni mailat ngan na kapin gongkan mai khani online khori laukai mailat azu sawongkan meta Naga People's Front retan na nu ni mak mai indau kani kumna ka zinai minun retan mai action lalo khang demand su kan the Dr Rosemary hai chakwang sulau nu mai women's leader kamai hai Naga Mothers Association jong advisor khani Global Naga Forum jong co-convener suna ba mai puyi Dr Rosemary ta kapin gongkan mai thiak hai ka khan kai thai mak mai nun ta ni kumna mi hai Naga mai into my leaders ta thau sumak mai tan de khani democratic values thai mak mai nun lat re tu na sakani NPF tilai na Naga mai into my leaders ta laukai na sugong ba mai thiak hai gai mak mai tan de mi hai criminal offense day tuna sana Indian Penal Code khani Information Technology Act bangkhaw action lalo khang demand su kan the NPF state government law enforcement authorities khani cyber crime police ta kasinai me action katup milung khaw lalo khang demand su kani khani into my activist Dr Rosemary ta ngaklo khang sanghwai kani None September tarik na padai National Food Security Act khani PM Kisan schemes lamkhaw awareness program Rongmei part 4 Peaceland Community Hall None district khaw tat kai kan the awareness program khautai Chunpuilu Rongmei Assistant Director Consumer Affairs Food and Public Distribution None resource person silaukani awareness mung khautai CSO leaders nun village authority leaders khani Rongmei area tong beneficiaries nun rigwangna kazau laukani Thai lau nuwi intaw hai NFSA tong beneficiaries verification process hai Noni district tong rationing agent nun le village authority chairman nun re tat kai na bami September 3 na padai ong hai CAF and PD Noni official meeting by may akhat tat kai na list ai final approval khang kaphian kani tiki public leaders nun re concerned official khaw eligible beneficiaries koita hablau khang khani ineligible beneficiaries koita lagan khang kagan asag zai ka suat lau khang zangwai lau kan the Imphal September tarik na padai Manipur khau ka ganting sang na politician sukongkan mai khani former Congress Minister O Joy Rui Manipur High Court khau judge strong vacancies nai me koi appoint sulana election petition pending lawbang mai tai dispose sulau khang demand sukan the O Joy Rui September tarik na padai nung Congress Bhavan khau press conference sa kai kan me khau kum singnai na chui na kanai assembly pool tuang election lekar yang nai me case intaw ngan na backlot law bami kumna mi hai judge Rongmei sangri tuna ti thai launa bami tuna sakani democratic system khaw beneficiary sai paina inthuge kumna lazan tan hailum nu mai thia khaw tan patlaw khang ka ge nai the tuna sakani tiki Manipur khaw hai judge Rongmei ri cases gaisi na pending khaw launa bami mi hai constitution khani democratic framework da thau sulaw mak mai tan de tuna O Joy Re sakani tatkan mai kum singnai na china kanai pools katai Manipur Legislative Assembly tong seat rik churuk lung khautai tamrut na churuk tu election petition file silau kan chongi kumna mi lung khautai case kanai na loi lau ba mi tiki intaw tong assembly term hai loi sai kan ni na bam mai kan ngan khau case hai loi lau mak na ba mi tuna sakani Manipur High Court khau judge pangu nai ni mai lung khau kathup na kha nai na bami mi hybrid judicial process sai pai na insang kai na bam the tuna sakani kumai zangra authority nun re katup milung khau judge intang mak mai hai
feel sulauna pending election case koi hai dispose sulau khang demand sukane Imphal September 3 na padai Manipur Pradesh Congress Committee President Kaisa Mekha Chandra Rui September 3 na padai Wednesday khau intal tong State Legislative Assembly ti hai katu milung khau dissolution sulana fresh election tat kai lotat khang demand sukan the kumna katwang party re statewide peace march tat kai na Manipur khachu sang mai phungwang laudat khang tat kai ni tuna sakani Mekha Chandra Rui Patna khau Congress Working Committee meeting tat kai kan mekan khau mitwang lat bam hai sa indau kan chongi kumna mitwang CWC meeting khautai Congress Legislature Party leaders khani former Chief Minister Okram Ibobi Singh ni kasau kan chonge Manipur khaubu chui na chikyu inbu lat lu nai kong kan the tiki lat lu loi khang resolution la lo magna bamdi e tuna sana BJP rezai mai double engine government hai Manipur khau chu jang mai communities koi twang lum mai khani kalulung twang lulung khautai Phungwang laudat ngam magna bamthi tuna pianmak mai indau kane mida khau Congress President Mallikarjun Kharge leader of opposition Rahul Gandhi ri Manipur khau chu jang mai kongdat khang resolution la laukan mai khang ta thunku mai MPCC President Kaisa Mekha Chandra ri sa indau kane tamang long ting nai lon lau tai bu tarik chi na pungu kum singnai na chi na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye singbang muak na ye lau tai bu tarik chi na charuk kum singnai na chi na pungu Lau chuan kalan nai na ye ting sin muak na ye zingbang ting rai na ye mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta gui khaliu maling ma YouTube channel bek ten rek ngan mak na thon ku wei asai khang tu cham hai khau ringan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the